Ati hubad say sulbad ni magdamgo buwan. Oo. Unya unsa pay lain mao ra na buwad ray imong nakita sa imong damgo? Oh, kana. Oo. Basta magdamgo ganitag buwad isda. Ug ang isda nagkisi-kisi anaay kwarta sobra. Kung ikaw nagdamgo og isda ilabi na gyud aning bulad anaay kwarta kulangan pa jud maayo. Kulangan pa jud maayo basta buwad. Isda nga napatay kuwangan jud ang kwarta, makatapal ka pa. Kung ang isda nagkisi-kisi kana sobra ang kwarta. Mao nay hubad sa imuhang damgo diha sa Katmon. Og thank you for watching guys.